Special COVID awareness vaccination campaign. Aboni logi logi kicha chung jara sak hamia borong no kicha naikha. Hangkai duita jaga chung tabuk sa pojonto cover khaika. Kaisa hangkai Teliamura nam chaini Gokul Nagar. Dokhin Gokul Nagar. Hangkai tabuk khai chung uro asukja hangkai go 18 mura 43 mile kamiwa tini songsajak khamo camp. Hangkai total chini patient chung kha sakham ya naijang ma hangkai 42 jon. Hangkai borok participants hangkai motamuti 250 ni moto hangka chini duitao miliwai hangkai chini pray 340 ni moto ngi thangka. Memne pahar rogol boba hai para rogo kulum kasa rog boba hai. Kulum kasa kai to kom na kulum kasan selai jot ton selai ka problem hangkai krimini rogi bo bangku ko aboni logi thui kom abo tongo ga vitamin deficiency te o busak sak samani yakung yak samani bekring ni berambo Covid nile besek ngkorok vaksin rok najakna bahai besek rok pira 43 mile ni jeta oko hangkai motamuti oro coverage singkha mongya kami ni andaro kaham no borong ni coverage tini je manjak khainai rok joto no motamuti first dose vaccine manjak no manjak ya khub no kom hangkai chini Manik Dev Burma amchaini a jagao je Gokul Nagar Dokhin Gokul Nagar ni hangkai vaccination nahamani khub kom Rajaya no lukurong no letam sana musung. Jeng to abone tuine awareness khaika tini sochetonata sibir borong no bahai ke vaccine nanai vaccine na kha hangkai tuma angnai vaccine na ya hangkai tamong nai vaccine najak bai vaccine na jay ni tamo difference aborok sajak katini Memni mukhe. An mukhe Dr. Pinky Dev Burma Keremgar CC Medical.